kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingyo ya kajingsiu ko babyang. Kelap penlong ya kawin ni kinoy lakai football kajela. Bahkan kenria no sya kajingi lakai kriket. Kenapa kenlong kajingi ram ban kilsha ni ladi bat kumjo ya kayi ngasem. Kasolina Jaba kebana Sakwan di Bohai District kalalong ke bapau bah kajingi lakai football. Dari mentah kalai pai kemad sya kajingi lakai kriket. Bat mentah kan mi kemad ya kajela sya ke elite group ban penlong dak BCCI ha chnai mentau benai. Kini kathi lakai kelas sedang ya kajingi lakai football. Nado kadang kena haka baklayo ban yelek kai na ki school haka subroto cup bat kumjoru klayo rong man mikman haka international subroto Mukherjee football cup haka nang ba Delhi na kelas liga kita football di Sleman Jakarta malakai naka district subroto cup malakai na school Sakwan dan ketung malakai na dah district Sakwan din ngipoi malakai kaya ka state level dah haus na aja kasau ngale represent na school disat buat deh dia asna maja karsan ngale represent ni na school Sakwan ka blog to kau akan new deh dan kibun kita man malakai state ki national junior ki under 17 ki not is game malakai ko boleh po Manipur tahi tengah lakai na club Real Wahndo asna maja kanriu Saya macam kandu Orista yang lakai ka Indian Women's League. Dia banyak polok jenga kadun ka trial kan under 23 usna majah kadra. Dengawan ngam supaya perkat ke masa jet ma memang ada bra football ngam nah kriket. Tapi polok jenga yang kadun ka trial wan dengawan yang ketu ke masa jet. Masa jet hau 23 mun ketu lakai saya ka senior. Jadi jangan dengan petang lagi buat asli football kriket nama ba rubang adang dia hingga lakai football dan nama football hingga lang kampau ni ba football hi bang kampau dah makanya kata te ai ka kriket tinggi kamai nampun ni kamai nak kriket tengah empat nak pin nama ba jadi jangan dengan lakai football ngatri stom hi buat asli ngaput por hi bak football kriket Madam musim yang bantai stom asli mengada ke lakai ngaput por hi ka kam lakai karat nama ba na duba dali mo kibun ni kunti juni kibun ni ki kena ki ba lakai football nei ngi mentai ka football kala ki wikel dan ki bibilik na duki bedang det dan bibilik ki kucu kila ita ki mo kibun ni ki kena mta ki kai ki bola kai ya ki football ke jela juni kwa mo ban kadon ka sin ya kasi jongki kentai nama batang mengi ki kentai tanga ka senior ngila kai mo bangila ya ka over age ma ban kai shu ndai tanga senior ni kwa mo wa kan ti ba ka mega session bikin bu ya ki senior kum ki jila kai ki kentai ba boni ki club ki boni ki player ku ban kai Como fi pe gini buat ki kena ki jongi ki dang sedang ta tang kenjat senam. Dan lay tui komunika benang sedang tang macam senam. Rai ni di tristom jongi la pick up ki game bakadai kata ke interest but iya ka lawai ka baka dan hang ni ka cricket. Kata kadau ni bon ki kena kan thai mentai ka sangwan che cricket. Magi i ka kumbong Sunil Gavaskar ha ka we ni ki test matches bela kai ba India mentahi they can cricket to be a career. Terkadang kano ka kata ka anom lo ka kalawai ka cricket. Mana fiajit cricket pila kai bi ka cricket tamat lasuk thu ba ka kam ka jam kai jingyo ka jong pi andon bai nang ni ka cricket. Di fumdan kam shu ban kuslai ka puli puthi ka jong pi la ni ka kam ka jam pi la ni kumno ba pinyo ka pisa ka ba pila ban diem pila besar ka yang kasam ye tak ada lupa ke assurance ni. Hoi, mengkani ngidang yo ke bill ke ba ke BCCI ke ladap clear iki kentai buat kumjo iki senra. Tien dah kain kelum. Kidan ki kena ki jongi ki ba ai ha ka account jongi ka rong komba sipaulak Te ka long ke pisah ke bobot. Tien nado kini ki junior boys ro. Ki ba duna ro ki de ki dan komba lailak saulak. Dia kumjo gini kikan thairu ke barong segi account joki ki long komta ki lailak saulak syang kat kum ka jingi lakai tournament ma kini ki senior ki don ka T20 bagi don ka limited overs ti ki bayele lut full game te klapoi he ki sanlak he ti ka jingyo kala harshi season hai
kajing yo ka abon hi namar kenya kata ka dai tang ka pocket money joki namar ka jakasa ka bam ka di kani kata baro la pelut bi ka PCCI limba ka state association ka program ka jongi le ka babon menta ngina adep le gini ki program sementa ki coaches ki physios ki trainers bagi so bangi.com ki coaches bangi kwa ban wat ki players ban train ki players ngi.com ki coaches takawe bangi la ban le ki la ban conduct ni ka level O na kalian joka MCA but BCCI pa ni ka level 1 tingi la don katu kane ngot ki coaches ka ba kila yo ya ka level O te komta ngila sedang ya gini ki grassroots coaching haman ki districts te ngila dep coverload hi barok ki districts abang ngila let ki caka ba kendong kom ki than maulong no apo ka East Khasi Hills nangta Stisha Tura ru ngila let ki caka kendong Stisha Ranikor ru ngila te komta ngi kajing tu ka jongi ka long ka we ban ai kini ka awareness hapedeng ki kena ki jongi ya kini ka game of cricket but hakawe kaliang ro ngi yok bantap ki talent ki jongki but let's say hadien jongi ni ki tournaments ngi la ban dan pat ka specialized coaching camp hangi aslong ba kini ki kena na ki kendong kesrat jongka jala ka jongi hi na keleng ki yok ban wan hangi ban ai kata ka specialized training Pandalor kata pangila organize ro ikini ki weki inter district tournament kaba ki kena jongi hi kini yo ban yelakai kini ki tournament ki yo ban yo eta ka match temperament ya ka match practice jong kiru but hadin ka niru ngela dan ke jing temu ban pha ki player ki jongi wat chabar nomor pangila sotu ba ayam slap wajan te ikini ki player jongi hi ngin pha si ki shabar kom sha Bangalore lange shoi we ki jaka ke ba khamduna slap